Programa ne realiza husi WFP. Agora é mediang mata panda, zombie. LDR. Agora Hal sini exercício sistemnya kamang tu. Torang mau nisi. Sa ita hakarak say, hanesan ita niya hakarak, Do it now. glow up from inside out. Let's start Episodio Ida. Hello girls and boys! Hahan saudável no exercício, halo itu isin sai forte no fuan saudável. Maita sai purak no atrativo hodi assiste podcast idane. Le fuan mágico mak, 1, 4, 2. Maita glow up from inside out. Hamo tu koi minia Carla Nenelli? No how emania del mafo. Agora já não vou, é maniang. Ya claro, agora emania. Ulu ka wakar ko mana koe. Tem que terang, Ya. oke? By the way, menjual Ya. dia kalai. Ya graças a Deus dia. Espera Carla mas dia. Kamu dia teman yang kita banyak sering melihat podcast ini namanya Natina Koro. Ya. Ini podcast phone. Phone. No. Mana phone? Maafo. Lawas ada teh iya media sosialnya maaf. Agora mana phone fala. Oke. Ya, by the way Carla, mamanya mas yang kata saudaresnya, kau nih saudara saya teori deh. Tapi depois lah suruh saudara saya realidade. Bakila. Tonton. By the way, viewers, ya podcast phone ini Amro Manuel, saya hosting. By episode sanulis 2 hari semana. Nah, dulu di sini dua. Ini para kira sana saudara saya durante hela bo. Ada yang melihat yang Matara saudara. Terus kita orang. Oke. Ya. Episode sanulis dua. Episode sanulis 2. No, husi podcast ini kita sehatin yang satu blow up. Glow up. Ya. Ya, how babay horona dulu dia Hati pun. ni ko. How horona may banya asang ni mau asa confusão. Confusão! Quase confusão! Kemarin itu sunu gosta sunulos mana? Ya, up. Ya. Ni Indonesia agora be glow up nih. Ita bele kono ita search ya TikTok. Banyak nih bele seretana oras nih famoso lo. Oke, asa viral lo sa FVP lah. Ya. No tempo in lorong glow up nih. Foi saya sira descreve glow up nih hanesang hadiah. Hadiah de los presente nih, melhoria. Hadiah ada untuk ano passado. Hadiah los presente. Hadiah melhoria, okay. pokoknya transformação, mudança, ya. Oke, basirnya físico, Físico, mental, husilaran saya beliur. Hanesang tene podcast nih saya datang. Password kan? Password. Hadiah. From inside out. Okay. Mas quando hari ya search ya serta ya TikTok, ya YouTube itu tahu deh glow up. Ini sempre moço. Sempre moço. Ini mundial. Além de nem se Timor, mas a única que idane depois se kulit claro ali tá ya firmai. Podcast glow up itu nih, lawas itu ade, ditama si iha bainaka. Significa usi episódio firmai kita se convidamos bainaka bel mai fahernya glow up ne fahernya Hanesan sirnya matene ko sirnya o insabel cuidado sirnya an. Mehine besira tiziona. Okay. Pokoknya iya podcast sirane ini ita saya aprende tips barak. Okay. O insai te bele glow up. Hanes semua ita dia ngona hadiah itu nia mental, físico, oin furak, pues Físico, biologia, biologia. geograficamente. Não, você ia ligação. Iya ligação. Mas calma. Okay. Depois você tambah ya firma ya. Okay, by the way, Carla, o em italiano 1, 4, 2, ne significado siya naman eh? Angela kata né? Mas awate asenti itinian timor de famoso los. Timor de? Iya, Ami ralior. Sering yurte to naman. Rona, kata itu 1, 4, 2 itu di password. 1, 4, 2 kun how trokat dia tu ni battery, Angela lemar hati ni sen. I love you. But I don't love you. I love myself. Okay. Primeiro itu hadom italiano la skala itu hadom italiano. Okay, calma lá, how to explain né? Depois? 1, 4, 2 né? Kau yang dia los kun how trokat dia 3, né kan I love you. Okay. Mas na ba ito niya password? Calma lá, how to explain ko sa viewers. Sorry. Ya, 1, 4, 2 na kun trokat dia 3 kau yang dia I love you los na. Agora itu ni podcast nih. 1, 4, 2. Wait, loading Blow up. Blow up to. Agora usar inisial G and U. Hatro ka may hat. Oh, niya total usi
Inisialnya mak Chu nih. Yep. Oke. Então, I love glow up. Oke. That's the point. Idade bela avançado, mas tem que glow up. Ya, mas tem que glow up. Oke. Então, viewers nih ya podcast ini itu penaran sudah. Calma. Ami prepara-tena nome estimado, narang estimada baitania. Rona nain sira iha podcast glow up itu sebolu sira viewers. Viewers. Oke, sira bema assisti tenia programa itu bolu viewers. So, viewers sira hiu manebak. Ane song kami dengan kata si programa ini episódio sanulu desengua. So, semana tem que assistir assim. Akar katu nabilang, akar katu apinogo. Quando apinogo na favor da kita bolu bombeiros. Selain mereka mata kita. Ayhan. Então, Manjel, kita no podcast founder, né? Pronto para tu começar o episódio primeiro? Claro que está pronto. Então, mas ita começa. Today's Glow Up Talk Mak. Saida Mak Glow Up. Yay! Danema, kita niya today's Glow Up Talk. Significa que topik ba ohin ya episódio primeiro mak sai da mak glow up. Tamo itu introduz. Iha buat barang itu prepara itu se subar hela depois viewers temos saya foda aquela podcast phone idane. Sidau kan essa sidau familiar, ita se introduz badak aquela, ana song ita temi kona ba media sosial, ita temi kona ba nesan ya TikTok, Facebook, YouTube, nebe mak viral ho glow up nebe ba mundial. Então iha firma ita tem que colher claro ba itanya viewers sira. Saida mak glow up. Ya. Glow up, mas harus ingin dia deh. Kalau kita tahu nih TikTok, kita tahu kita search dia challenge sedetana glow up. Ay mo sa may barakos. No, agora lagi emergensa. Booming. Boom. Ka FVP hela, everywhere. Waktu bana bedet sempre quando FVP ona sempre waktu halo ya nação bedet sempre musia timor. Musia no quarto, nesan mai hana mehi. Para. Kita hakat libay hebe quarto. Oke, langsung. Calma. So itu dia nih glow up nih. Agora lifon dan memang booming nas trending permate. Iha da samu todo inclui iha timor. No, nia trending ida nene, glow up ida nene. Nia o insa so inte dia descreve hal mudança, transformação ba easing, kona ba mental. Sekarang kan saya quando agora o dia menjual tama iha be TikTok search, tahu dia terba challenge glow up. Ni mosquera na bani. Sida ema post video foto, halo comparação sa uluk. Crianças, pois agora sir to hener be no sirnia fisicamente bele mudança. Balu uluk ia bana ising ladung na romang ida. Agora nabilang na romang los. Api. Depois mas ita belian kata por exemplo hanesan glow up mas hanesan mental, parte mental ini an mas usilaran. Saya sira hanesan uluk siri sekolah hanesan agora sira sucesso hanesan mas hola parte ya glow up lah sekali. Ya, tambah agora nih mabara kan ini yang glow up nih. Sira dunia dia física assim. Ya vamos esforço lo sih. Esforço tambah dalam skincare. Skincare. Kan agora emang tuh tende glow up nih. Tem que glow up sih sing giure to. Ya, dalam tem que usar eye serum, usar. Tambah ini kan usar serum tuh bola skincare. Ida say ya WhatsApp nega? Ne stiker. Ya, ini masih stiker nih. Nih mas swing tadi yang nih. Agora Timor é famoso lima be glow up ida. Glow up, eu se lion yang. Mas bisa haluan kita precisa balanço. Precisa certo. balanço em satu glow up mas silaran. Silaran, ya. Nesse internet tema ya podcast ini kan hati. Let's glow up from inside out. Laos yang kata kusiliur lah bele lai, bele. Bele ya. Mas menjual hatene glow inside te bele glow up ia be kusilaran. Tamu kusiliur ne kan ita hatene hibot barak ni te bele halo to. Por exemplo agora nesse itani ising hasana nakukung nakukung. Nakukung. Hala dia metan. Ya, harus lah dia metan dah. Nebe, asa nakukung bela hal na Roma. Ya produto sir nebe para manto. Mas Carla, itamos bele usa nesan usa filter. Agora né instant. Iha media sosial ni instant lo sita cara tu bele usa na Roma. Depois sasoro bama podak. Podak pa ko ne ngone ugur lele. Kita lah. Kita usa stiker bele gala. Usa filter. Antan toh ya be realidade mortos bajo stiker itu. Tako stiker. Filter. Oke, significa nesan nesan buatan sa motivação ida ba jovem sira ba zenzi sira ami ne idade zenzi. Triste. Milenial.
Lah, how Zembo. Ya, Jembo. Jadi saya tahu diri sekali Anda di dia kelas. Ok, mas bem que glow up lá, bele fahete ne matene, fahete itene conhecimento, vai tenia ziwer sirah ba, sirah bele compreende o kono ba glow up nian. By the way, yang suin tadi hang neto itu kuliah usi tanya, itu nih podcast sida nikang, awas fokus itu ba iha liur. Ok. Pas uinga tu usaha manjual lah unsa. Sekarang kan nesta takar glow up usi larang, usi usi fisik kami tak tena na. Balu nasang ulo kia se tinang sanulu ba kotuk, isin bottles do. Abis siria goals yang karak tinang dana, hawa karak katungan nih. Body goals. Ya, siria. Last bodyguard. Body goals. Bodyguard nggak manjual. Nih to, tapi italah tini sir laos sira jiwa siri homa. Ita la generaliza, ita la generaliza. Ita vamos aprender hela, los que la ita aprender, sabe sair sita sound dane. So, insa, anesa ita hari usi larang ini, usi larang ini. Usi larang yang lain natural los manjaya. Além de itu ita bela usa skincare, mas ita kan soalnya audian itu precisa balanço galai. Então, larang nem menurut saya dah. Ini usi tahang, hari dia kita nih hahan sira. Ita ting kontrol hahan. Hahan importante los tambah. Também how experiência, a experiência quando a olha skincare, sana kan skincare balu sira be saida produto ne ho iPhone ida tomate. Mas afinal iPhone tomate te bele consumir lá to. iPhone sira sana. Depois ia produto balu utiliza ni ingredientes ne ia avocado, ia tan saida, ia iPhone barak. Ia iPhone barak ni memang kanesan. Ia hela, tirlos ia hela. Ia hela. Bisa ita la consumo direta det. Ita se liu falu si produto sirna. Então, a única hahan seremos ita precisa tu controla los kala. Importante los, hari experiência de manjual tambah. Hamus agora nih. Asa keluar. Ya, los ni Carla, ita la sur malu kleur. Ita la sur malu kleur. Pasinta sa o glow up los. O hari tok bakoto. Kusini be. O hari tok bakoto. Oke, ignoran ya sama tu mata ko tu. Fresculas. Kona halo ke vila. Awak kare ke dia ngela glow up how ia energia positiva tu. Halo transformação. Ya, nem mesmo inte dia nih. Sedatana, how tu konta experiência calma lá. Ada experiência dan kan how dia. Pasti jiwa seri human must related. Tambah agora hanu belum foi insight de Timor mos, kami quando bana ia kosmetik, kami tu bah halai o insight tu buka skincare batawi singa sana. Ida ne quando promo hen bas, cara buka kedas, promo hen buka kedas. Bele, ele raus dia lá bele lá. E a maneira dalam oin, ka tips oin ita bele glow up. Loss. Pesan essa oin ita dia, ita glow up ne lawas ita ising, mas ita start from inside. Tapi tadi kalau isi larang, dia otomatis bele. Da der sande, it's not fácil oin, ita hader mana, ita ne oin ansa fresh, shiny, kasar tan. Lipon sila sa ita bele sunshine. You are my sunset. You are my sunset. Oin satu dia satu konta experiência né lo try que tem. Tamo contente lo sa trasero. Calma, tapi tes episode sa nasi. Oin, calma. Hanu experiência né. Kau hari menjual hari how agora experiência lo guzai serum. Ini matanya na? Ya, mata pernah agora mediang mata panda zombie. Hakang kada wes nonton tuh drama Korea. Nonton tinggi. Baru tinggi hadir toh. Laos itu nonton. Lalu halu serviço ke atividade escolanya. Atividade escolanya ini rumah tuh itu hadir barak. Itu mata. Even mas kayak hause lah eye serum. Eye serum hau tahu siliur. Oke. Iya tahu nih sing matang liurnya toh. Laos. Mesmo hau tahu tina nessa ne rotina, mas se hau toba cedo, hau toba tarde atrás. Hadir memang sanuanya sana fatin jom ini. Experiência barak, quando a toba ne awalnya experiência barak. Tambah ulu kan ita tene kata ulu ita ya nesan COVID. Quando COVID, número COVID sama kas. Depois de COVID ita ya kedas estatística tudo kata dengue sama kas. Agora ida nebe mau akara tene kata estatística sama kas. Dino be. LDR. Agora LDR hone ni hasa. LDR tambah salah. Toba. Ya. Toba tarde. Video call to fora telefone mo nita matlara. Depois o barona lo sila nebe mag anesan o Hanoinya ni Hanoi fale maselo. O sini basri influência outro. Basri mas influência outro. Ya. Nebe. Ya, ita mas hare kona ba toba depois halo exercício mos. Qualquer exercício anesan vai bicicleta, nani. Atau quando tá hau experiência baru mas quando realidade. Atau je hau experiência baru mas quando batu glow up, bisa tu glow up nih. Tava dentro da hau swing esforço makaso si ai serum to. Abela ia então começar a trocar horas para descansar. Mas be, hau tem kata ni la fácil. Tapi tu toma tem hadir cedo. Toba tarde. Hadir cedo. Hadir. Que sério.
Pois itaninya so Manuel tem exercício muito importante. Começa a trocar hábito. Se itri skincare mak lao se na bele, mas anisang se takar realize, anta ita tenta mos troca usi itaninya dorong-dorong. Itani hábito sira. Toba cedo. Depois remo be barak. Remo be barak nemos han nutritivo. Depois se conhecimento saúde será mita buka, nessa mita buka referência, label saya nessa ati estuda det. Tem que implementamos. Oskala. Yap. Quando ita la implementa, então nessa nita skincare to ya usi de ber mas ita sala la to ya sedatana ni resultado usi transformação. Então mediante ita cara além de goals, ita must tem que consistent. Bila fácil desse. La fácil. Ya idane la ita tem que sair sitania comfort zone. Las comfort ita sunu para tu teine la. Ita sair sitania ita idane bemak dalam rumah hal ita difícil, mas tem ser contra. Ita tem contra para hala konti tene baruk tem, hala konti tene nia toman sirne. Mas aku kira katanya Manuel entra atividades sira nessa exercício ni. Saída mak todang lo satu. Maksudnya atividade exercício ni memang todang atu halo ga. Hal sinti exercício sirne kamang tu. Todang mau nisi. No. How was related? You're something related. Wensa tu hadir si kamu ni mana difícil. Aktividade sirne kon ita po ita karak anesan atau hadir itanian. Então aktividade sirne dia kuturet. Ita bele bahalai, ba joga bola, ba joga bingo. Joga bingo lah bega. Nih tem influência lah de humor sih tu hadir helet nih. La bele big no. Big no big. Tem que change, tem que halo transformação, no mudança baitanyang. Lawa sih tiap físico isi liur. Mas bem husi tene lá. Husi larang. Tambah ser husi larang nih. Quando ita hadir husi larang, né? Automaticamente se influência husi. Los, tambah nesan ita nia toma sirna ita muda hotona husilaran nesse hatulu automaticamente tempo quando lá nia maidet la precisa orden atu pinta ga atu hanusa mabe husilaran nia hatulu quando ita saudável nia hatulu mais lior que era essas kala mental é muito importante nós aí ita tu asori ita mental da rumah ita latine nia maneira winsa por exemplo tansane how hadir tarde to mas how ya hanuin kata how kar ke exercício pas soin Manuel latine ke Manuel mos baru orang mas satu hari harus dikam. Antong o insani mak kontra itu nih kata how ya me how decide kata how karak body goals ansane how karak how nisin transforma anesane tahu komisana kontra how yang anda baru tena lah how tingkat der sedu atau kerang alarma ya der jam 5 sukat kerang na hadir sedu ini perpara hani mate bisu hasuing hang ne tingkin nutritivo depois jam 7 ansane perpara saina halai jogging ka, gym ka. Mas quando halai ou jogging, tambah itania jiwer sirana ba barak mas sana sing tarai media sosial sempre tá se day 1, day 2, day 3. Day 3 lah ya. Ida nem problema so ita diam to challenge ida. Se halai karek halai metro ida foto atu sida. Depois lah eta resultado. Hasur mas fatin itu. Mas mabe, ia podcast ida nini ida karek encoraja malu para além de glow up si lior, kita tem que langsung yodine try to controlar itanya kontra. Ya, ini memang kita tomang na so yang dia kata kita tomang na label kita tomang ona label tobe ba. Hadir para halo realidade hanesan ita hare media sosial yang balu haturu ne ising ita foti dane sans referência. Ui, how karan ba. Gas kedas label adia ya apa netana. Dia Helena. Depois tambah ya be, serta media sosial makare share foto body goals ni ya wakara kan sang ni. Mas akara kan sang ni mesti telepu itu treina itu nang hadir seru to. Ni mus susah. Mas menjual. Kuliah kan ba glow up ni how excited lah sama saya. How you experience barak tu kuliah. Oh iya. How are you posting ya. Ada story to. Bisikleta. Obel sharing lah. How are ay. Ya, so yang Manuel itu related haunya vontade atau iya tena Hanoi, terkadang tena Hanoi ini la sinkron hoi tena sang. Itu, itu Hanoi imagina sini mesti tena iseng atau hadir atau mas saya dia mah ikut sesemana kotum nih hakun segi atau halai lo sama halai bisikleta. Usahanya mau batu ikistre. Oke, umain be abel baga. Segredo! Agora você foca ela, please. Okay, gas. Gas. Okay, depois? Fofong nih, how na de repente rin. Pero may matete diyang italike plano ni
plano konita plano sempre falha toh. Los. Entah hawa no ini kayak hawa karak muda. Hawa karak muda hawa yang tam hadir itu kono toba demais mas tenisi moras toh. Então lori semana contra ni, ha consegue rente a bicicleta ida. Hawa de sábado né, tem que lá. Mas que não mata no começo hawa de jamana, ha prepara. Bele husu, toba tu kira gara. Mesmo eu toba tarde mas eu coco. Ni kan step one, step by step toh. Então hawa coco hadir jari jamana. Hawa halai husi uma batu ikut istri. Pois filha falou mãe, hawa sente nesta, ni buat diferensia. Buat diferensia. Hawa sente nesta ia feedback positif. Hawa nisi nesta babai fresh. Hawa na diferensia. Quando hawa toba det, hawa nisi moras los. Mas bingira hawa exercício, hawa ren bicicleta, hawa lai dayon, hean, toh hina ba, filha falou mãe, pois hari natureza, hari sentimento mos. Sanesan, ante simu anesan an fresco baitania isin dia. Tama dalam rumah kan kita atividade escola, serviço, bara close to, itu precisa sair hodi buka mas aning fresco. Ya, tama usi desporto, asa exercício serne, halu dal rumah antes ni kan ita toba tarde galai. Ita toba tarde, mas quando ita exercício ana, halu tini isin moras, para ita toba cedo fale. Los keren gini. Tama dia mak sábado domingo no hawal tana jene kata sábado domingo tinggal. Mas for tempo para tu bele bicicleta. So, Tirmai itanya podcast. Today's Glow Up game. It's time to game. Game? Yap. How kering ngenaran det, mas depois Manuel tem que sik hori. Labela tem que tamusir bele heta. Manuel tem que sik hori kona. Sik tem que resposta kona. Okay. Kona resposta kona. Jiwer siri uma, nós sira bebe agora assiste ela e Spotify e a YouTube. E vamos bele ajuda Manuel hata. Mas be. Ya comentário. Only 1 minute. Okay. Então pronto, mas Ya, pronto. começa. Niansa. Lai, nya começa. Hop pe. No nya dalam itu bele heta iha hahan sira. Nya grupo itu usia hahan. Grupo ida usiahan. Elemento nebe maka fo. P. Elemento nebe maka força. Prego. Prego, nós quando sasangi na, ni quando bahan. P, hela 30 segundos. P. Jiwer sira sudah tahu aja. Saretan. P, hadan tadi, ni quando bahan. P. Pesnya micronutriente, grupo itu micronutriente. Proteína. Sim, proteína. Kau espera Manuel salah. Nih, kakuta. Oke, Salah. los pedaço, Parabéns. proteína. Anta Jiwer siri uma los kalah. Sira mas los ga, yan ba mateni. Sira naman nonton ka ba? Zenzi, sira mateni. Thank you, sir. Gen Z, ini mah importante lo satu hatari dele. Oração. Antes main o humano meanda. Ya fatin. Proteína nih, elemento ke komponente husi aihang nebe bela hadiah ke saida bela halo itu nih isin cyborg. Ya, nema kata proteína. So contente los tambah habel menang. Primeiro tambah habel menang. Para ema label nota kata kau ni kakutak ni sa. Ada sampai idade avançada, pelo menos kakutak mas label. Ida nih masih dati itu dia. Glow up. Então, kita tamat ini today's glow up game lihat na. Time's up hotona. Hotona. Takar continua fatin game kan? Mas Hokara tu aprende tane. Hokara tu kuliah tan ho itene jiwer sirena ba. Kamu sudah takar kuliah mas hanya experiência, mas também tinha tempo. Tamane sei ta bol sira kata bela soro direta ita bela sharing ba malo las kala. Sela direta bela lihusi. Comentário depois ita bela. Ya, bela fahe itania nesse conhecimento, experiência com a glow up ni. O exame que bela acesso podcast glow up ne. Lihusi Kaya kita boleh seronok di radio, Spotify, bela acesso ya YouTube, bela acesso ya Facebook page, Glow Up. So kita dia ngona katak, kita assistimos Q&A você de universidade. Ok, então significa programa ini asa transparente los lataka buat tidak? No, inclusive. Kita nya ending talking, but today's Glow Up, ya podcast sida ne. Kita ya dalang maneira bara katu Glow Up. Tosto, além de takara
e físico, mas o importante é o balanço. Los, ya. Também tem lawas itu quando vai ter esse liure. Tem que Lara selar, não importante. Importante los. Então vai começar contra itu baru sira. Contra itu Aku baru. muda no transforma itu ang. Para depois itu bel post ini ia media sosial quando ba foto, video saya itu bel conta mus itu story na ba. Pensar glow up. Bel halak kono mesti tene insecure sira. Dalam rumah kolega sira ita lah sur malu klur atau sur além de ita ane saya tu bahas sur masa moe fala haunya sene hau nafatin Nafatin lo zero relate. Hau ni sekolah mus lah yang mudança. Tama buat sira ni abe influencer hutu bane balos kala. Ai hau kolega sira agora sucesso tem sene hau makas ne hele. Mas iya mabalu heta ngita dia oh guru transformação lo. Ini kan hal itu konten. Agora na bilang lo. Hau kun hari hau ne kata lampu Natal. Pai Natal atau besikana. By the way, your next episode lawas itu yang kedua. Okay. Kita sei hamas bainaka, mas bainaka dan nene haus lenti nya se inspira ita. Wow. Ida importante los. Tambah haruna informasi ketiknya glow up terus menjoy. Tambah geração sira agora né sira kar siranya akapta la lies dia. Asur sedet ida nem kita lorita ema positivo ema nebe bel inspira né pura cosa atau bel influencia ya la lies. Ya, ida nem kita Gen Z. Nasa manchal Gen Z. Então, vai tabot sa rebema, viewers sa rebema kaya oras na assist nila. Kata luha, make list and open your radio. Ito sa mala iha, apa jadi tirmay. May be, kata luha, ito niya password. Libang magic, libang magic. Libang magic sara. Telepon magic Mac 142. Might the glow up from inside out. Bye. Bye. Saudade sini tuh. Saudade, orang lima komentar nalin fila. Lalu masih emosionante itu. Moris nih ya ups and down nih. Kita lah Moris mesak. Kita ya colegas, ya amigos, familia. Emang nabe barak ko tarik saya nesang role model sira look up meita, sira hati ke meita. Glow up from inside out. See you next time. Programa ne realiza husi WFP. Nohetan apoio husi Koika. Produção Monzo Video Works.